yako msikilizaji na mtazamaji wa Joy and Hope Radio, ikiwa ni masaa yetu imefika pale masaa ya saa 2:19 za asubuhi kwenye kipindi chetu cha Tukuka Show, ikiwa ni siku ya Jumapili tarehe ni 1 pale mwezi wa 5 mwaka ni 2025. Niite Tabi Hamisi, awamu ni ya pili ambayo tumeingia rasmi. Kwenye awamu ya pili ni awamu ambayo sasa ni wakati tunazama kwenye Biblia. Sasa ni wakati wa kuzama kwenye Biblia. Siku ya leo tutakuwa tunajifunza kuhusiana na worry yourself. Pale ile wakati ambapo unajikuta uko na wasiwasi pale, uko na wasiwasi, hujui jambo limetendeka, hujui utakamilisha aje, uko pale kwa matatizo, hujui utatatua yale matatizo namna gani, like unajua tu kwa huu ulimwengu tuko na mapito mengi, tuko na majaribio mengi pale, tuko na hali nyingi za maisha ambazo tunapitia pale, so zinatutia wasiwasi kila wakati, kila muda, kila saa tuko na wasiwasi. Kama mimi niko hapa hivi, sijui kweli nitafika hiyo the next hour, itapata kama bado niko hai, kesho tarehe 2 itapata kama bado niko hai, ama nitakuwa wapi, ama ni nini inaweza ikanifanyikia nikiwa mahali hapa, ama nikiondoka mahali hapa, ni nini kinanisubiria pale nje, pale kando, pale nyumbani, ni nini inanisubiri pale, like is it good news, ama yani ni nini hiyo. Kila wakati, kila mtu kila wakati ana wasiwasi, akuwe tajiri, akuwe maskini, akuwe mzima, akuwe mwenye shibe, awe mwenye njaa, lazima kila mtu tuna wasiwasi ndani yetu. Soma hapa tusikie Biblia inasema nini kuhusiana na kukuwa na pale wasiwasi. Biblia inasema nini? Tutasoma kitabu cha Matthew chapter 6 verse 25. Matthew chapter 6 verse 25. Tusikie inasema aje. Tukianzia pale verse 25 inasema, "Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you shall eat or what you shall drink, nor about your body, what you shall put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?" Hiyo ni Biblia yenyewe inasema pale. Tusiwe na wasiwasi kuhusu eti tutakula nini, tutakunywa nini, tutavaa nini. Biblia inauliza